Kavarna je odprta. Vav, kavarna. Naročimo nekaj za kosilo, lačen sem. Jaz tudi. Živjo. Kaj boste jedli? Počakaj trenutek. Prosim, pico. Da, ena pajka za 2, prosim. Čas je, da naredimo pico. Najprej moramo pripraviti testo. Skoraj pripravljeno. Olive. Gobe. Pepperoni. Solata. Dokončajmo našo pico. Diši tako dobro. Poskusimo. Kaj je to? Kaj je to? To ni prava pajke. Hočete pravo, oprostite. Naučimo se narediti pravo pico. Ja, naredimo to. Očka, hočeš malo pice? Milimeter, pajke, rad imam pico. Seveda, hočem malo pice. Hočemo se naučiti, kako narediti pico. V redu, skuhajmo pico. Kdo ve, kaj moramo najprej narediti? Najprej moramo si umiti roke. Sveže in čisto. Sveže in čisto. Odlično. Zdaj morate obleči predpasnike. Otroci, ste pripravljeni skuhati malo pice? Ja, Ja. Glavne sestavine za testo so tukaj. Poglejte to. Bela moka, sveža voda, olje, kvas in med za najboljši okus. pa še pepperoni. Začnimo. Prvi korak je zmešati moko in sol. Kvas je treba dodati vodi in medu. Čas za olje in še med. Komaj čakam, da jo poskusim. Bo dobro. Štefi, kaj misliš? Popolno je. Očka, kaj je naslednje? Zdaj moramo dati malo moke na mizo. Gremo. In zdaj moramo testo dati na mizo in začeti z mešanjem. Veliko moke. V redu, naslednji korak. Dajmo našemu testu masažo. Dovolite mi, da poskusim. Tako cool. Naj poskusim. Morate razvaljati testo. In nato dodajte paradižnikovo omako, pepperoni in sir na vrh. Paradižnikova paste. Kaj sledi? Čas za sir. Obožujem sir. In najbolj okusen del.
Pepperoni, oni. Očka, Očka, naša pajka je pripravljena. Odlično delo, otroci. Zdaj moramo počakati 15 minut. V redu, v redu. Toda zdaj je čas za presenečenje. Bomo jedli kolačke? Ja, Štefi, ampak najprej jih okrasimo. Kakšne kolačke želite? Izbrala bom kolačke z motivom samoroga. Lahko dobim kolaček s super junakom. Izbrala bom kolaček z motivom morske deklice. Odlična izbira, otroci. Začnimo. Res je lepo. Moj na vrsti. So vam všeč moji kolački? Obožujem jih. Zelo kul. Zdaj sem jaz na vrsti. Končano. Poglej moje kolačke. Vasha, odlično si opravila. Vav, odlično delo, otroci. Otroci, pajka je pripravljena. Zdaj vemo, kako pripraviti pico. Najboljša hrana je tista, ki jo pripraviš sam. Ampak kuhaj samo z odraslimi. Nočem tega. Ne jem tega. Ali poskušaš nahraniti Stefi? Poskusi suši. Fuj, gnusno. Numte hrane. Ustavi se. Dajmo imeti kuharski izziv. Oh, yes. Oh. Oh, wow. Wow. Zaknemo. Hočem ocvrto jajce. Oh, yes. Malala malica. Okay. Mislim, da bom zmogel. Imaš 5 minut. 3, 2, 1, mo. Babica, zbudi se, izziv se je začel. Oh, yes. Ne moreš ocvrti jajc brez olja, kaj ne? Oh, yes. UPS, ne potrebujem toliko olja. Oh, yes. Aha. Yes. Zdi se preprosto. Okay. O moj bog, to je juha. Oops. No way.
Morala bi že zdavnaj zmanjšati ogenj. Ali je to vse, kar znaš? Hogolč 2. Mliko. Oh, yes. In Moja, Skrivnos. Aha. Yes. Okay. Aha. Končali smo. Wow. No, 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 no. Dobro. Tega sploh ne morem poskusiti. Yes. Zgleda lepo. Poskusimo. Tako okusno. Maria, imaš one. Kaj počneš tukaj? Imamo kuharski izziv. Razumemo. Ja. Zdaj moraš narediti pravi burger. Imam idejo. Kaj? Sem pripravljen. Kaj počneš tukaj? Čakam na svoj burger. Privojmo si prigrizek. Lubenica, kje je moj burger? Pohidi. No, 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 no. Yes. No, 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 no. Yummy. Zdravo pri rano. To J.E. Poppet. Tudi jaz hočem igrati. Naredamo velikanski burger. Tega ne potrebuješ. Za velik burger potrebujem velik kruh. Nazadnje, a ne najmanj pomembno. Dobila sem prav posebno idejo. Kokoladni burger. Wow. Fantastic. Excellent. No way. Zamenjajmo meso s kokolado. Wow. Wow. Aha. Moji zobje bodo boleli. Ampak zakaj? Damo poskusi. To ni pravi burger. No, 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 no.
Maria, Emas 1. Juhu. Moram naročiti hrano. Moraš to narisati. V redu, v redu. Oh, yes. Hosam torto. Huh. Oh, yes. Hey. Ni možnosti, da uničim torto. Moja torta je popolna. Igrahmo se. Oh, yes. Huh. Wow. Oh, wow. Wow. Oops. Oh. No way. Oh, yes. Ni slabo, vendar bo moja torta najboljša. Okay. Abracadabra, abracadabra. Čas je, da okrasimo torto. Raznata. V redu. Rumina. V redu. In še vijolična. Oh, yes. Wow. In končno, lutka. Voila! Awesome. To mi ni všeč. Wow. Tako okusno. Hej, Maria, Emas 1. No way. Hello. Jagodo doda. Čokolada. Vanilija.
Prelivi. Sladoled. Kaj imaš zame? Čokolada, super! Okay. Ali lahko dobim to? Oh, ne, to je ponarejen sladoled. Hočem še enega, tistega pravega. Vav, jagoda. Ah, diši dobro. Tudi ni pravi. Daj mi še enega. Okay. Oh, kakšen je ta okus? Vanilija. Vanilija? Ne spet. Fuj, fuj. Pojdimo v trgovino po pravega, greva. Wow. Sladoled, 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 sladoled. Oh, poglej, ale sladoled. Oh, sladoled, MS. Ampak najprej moramo preveriti sestavine. Mleko in sladkor. Sladkor, ni zdravo. Alex, naredimo domači sladoled. Moramo kupiti vse sestavine za domači sladoled. Pojdiva, Alex. Vav, lubenica. Lubenica, vzemimo jo. Ananas. Ja. Za zdrav sladoled. Kaj so jabolka? Vzemimo nekaj jabolk. Jabolko 1. Jagode, Alex, pozabili smo jagode, seveda pojdimo. Pojdimo domov. Torej, začnimo delati sladoled brez sladkorja. 1, 2, 3. Oh, imam mešalnik. Kateri okus najprej, ananas ali lubenica? Ananas. Ananas, v redu. Dobro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mislim, da je 8 dovolj. Mislim, da je dovolj. Napolnimo kalupe za sladoled. To je lepo. In samorok, vav, čudovito. Pa še flamingo. Flamingo. Lubenica. Oh, lubenica. Gremo. Tako zabavno. Wow. Daj jagoda. V redu, v redu. 1, 7, 7,
8. 9. Si majhen lažnivec. 2. 2, 7. 7, 8. 1. 1, 2. 7. Jabolka. jabolka, v redu. Jabolko in kiviji. Dajmo to narežemo. 1, 2, 3. Oh, vav, super. Je kot kivi. Ti je všeč kivi? Yeah. Kul, super. Milimeter diši tako dobro. Ja, In brez sladkorja. jabolko. Zapremo jih. In damo v hladilnik. Aha. Ehe. Okay. Sladoled. Vov, vzemi ga. Pravi sladoled brez sladkorja. Cela družina ga lahko je. Milimeter, okusno. Hvala. Pozdravljen, sladoled. Tako jo je okusno.